Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Bakikubo, Baman Kasi. Kibor penyat ke Eastern Riboy College, Boy Rembong, hendak sengi kila pelong ya kawai ke program ke bakerpang, hapo kate ke college jongki, bat kila khot kerpang ru ya Dr. Bramley W.B. Lingdo, founder bat CEO Worldview Impact, bat Eco-Friend World UK, ubadai ru senior advisor ke Hills Farmers Union, na kabenta ban yathir yatai, sani baha bat kisamla ki bapuli hapo kate ke college. Ha kate ke sengi ke bakate ke college ke la pelong ya kate ke program ke bakerpang, la saki da ke jingdon usamla Evaris Mersing, nang tau Albinus Lingdo, MDC Barim ke Umroy, ke Dr. MD Dekhar, Principal ke Eastern Riboy College, ubak proy sotun, kiwei ki rangba lembat ki samla puli kate ke college. Ki nongkren hakate ke sengi ki baken thop yo Dr. Bramley W.B. Lingdo, nang tau samla Evaris Mersing, lembat kiwei, kila ai jingkren halor kapang education agroforestry kam ecotourism, with livestock, regenerative farming ecosystem for sustainable livelihood, but nalor kate kila airu kikin tien kentukan pham ya kitei ki samla puli ki bapuli hapo kate ke college. Lingba kate ke sengi Dr. Bramley W. Lingdo ulakran halor bon teliki phang bakum ki samla ki hap ban shimkhia kumno ban wan ra ka jingkala ha kani ke jilla jongi bat kawai na kaphang ga bolakran kadei ka jingdon kam banyaki kinong rep ha ka jilla namar kumbalong hadu menta kinong rep kidang sha e no ben ha ka jilla. Jongki kum rilade persai imat ipi te nak tangadaw bagi sudon bok balat badi sayong yingi wahaka we gepor wada daga college yingi kalong kumni le don hi manor mano uban ya tendong dem ya kene kelengko badi la sakri hadu kasni ya pun sekretari jong kene ke college te swab ngin te aku tu kerja gepor ngar bulan po UN haga a special meeting jong ke General Assembly. They have two SNEP on May kasdang ka UN Commission on Sustainable Development. Para aku tu por ka UN Youth Unit ka ayang ka World Youth Award. Kapag ka ay kinong ilang kipatray ko kipatay samna. World Youth Award on May 20th, 2000. They have to por kibabu blay ng sengi kini college na doon po UN. Ako senang cuak here kipon. Yung setelah mengundang kini ke college bagi segmen with a new generation of leaders mapi bapila ya hakapang banya mga biba Everest o kawai jeni o mor kening midolang ni manhikai hikumno bani yang lagi jong kijat. Hawai tu mi yong ki ba Everest ni dan ban ai ning dan connections. The connections in over 75 countries. Of course, along to kuna samlan ring advice ya ki presidents, ki prime ministers, ki cabinet, prepare kiwi ya ki Brazil, ya ki Myanmar, ni directly with cabinet at that level. Ini pa so click tip. Try the book we one opinion ya solo. Ya ki trick ki bobon, but kuno we try kam. Mantari ni try directly with but the European Union, the European Commission. Maksudnya nak nalu bagi kendo bagi ba Everest, nanti ba Commander, ba Alphon, kini kena penyiat yang ketua Hill Farmers Union, kumba sauna yang kendo hiye. Thanks to ba COVID, babat ini nitra jumio let dreng adi benda aduh aku ndu tere umach. Awan chani bamut banya shong di ki bike bullet banya shang. Ikhno is Brockway baki para nak samna na po bilat, na po US, na po Europe bangnya shong kumba 1000 mile nya ki bullet nang ni nesam shalom on you conrad on flag of yangi on the Ides of March bong Julius Caesar on flag of yangi on the Ides of March nya ki bullet klen na bikasi boy tertesh Assam sebutan pelun nyele ki monastery joki support the tiger's nest nya kedua usia butan untuk nisiawan pai nya kedua hinograt haman laka snong sange ni sange mi ni kami kena school kena college
Pagkatong dari banginnya nya itu dibayar 1,000 mile. Pagkatong dari banginnya perni 1,000 pounds or $1,000 for 1,000 miles. Kata lagi challenge itu ki perlok. Dari upang no way American tourists ubah syang syasam untuk por push po tempu Bhutan declare COVID positive. Bhutan iri baret tu mo ipa ibatan kat no nyolak ni gidan baret kan sebab bodoh tatela kut. Kalau aplan dalam syurang nang lapun no kan witere. Na phone ki perlok wrong guys. Are you coming? Bhutan has shut the border. Maybe India is next, but you're welcome to stay for 5-6 months and be a farmer. Bramley, thank you very much. We'll stay back. Let's postpone more. Ngapan ada benlin no, nama ketuka jingnya. Baik jingnya di belum dari kasan terek do apusan suppose ni pelun sedang na Shillong pun Shillong biang. You may take off on the 26th. Kami oleh lockdown ni. Dan bok ikindo inisial kada junto ba CTV one lek we interview man crunch pangka GT uranium sitais po domusia te ula permi ketuka interview tikini pikisiawan kendo kan tenado tu kesni be kendo hi do ta nilai syang kumba 4,000 kilometer arunot ki districts barokai te takada ki politician ki lati ni ha yo ni yang dari boy ni yang ni am situ south spang apa isi boy spang sepoi jentias spang segaro spang west spang east aku mar clear mo and we have no time no interest to enter into dirty politics. Nah, tak kenal dia kalau jemput untuk bayar no those guys are politicians. They make false promises. They don't care. Indonesia kita ki politician barem bayar leh state di Malaysia. Belaya smile, hado bandai yap. Uno politician pelawan ng smile ng taban da yap ng tagari ni John. Dan, udah. Tangan mo tagi pala John. Kiriw sinet sudah bayar business, hindi politicians. Mentala ila along no gangsters. Awan sa tayo siya munum liang. Kaya tedan ko ka kasyang kabaititan na pala. Tikiyaw yan na, kidan di mafia sudah ni baba, kibako awan piniyak yung iru idan, nanging yang scam. Ini kadai ka base yung ka rebellion nang ni. Baro kuati duyang untuk di USS kibalang persyak. Ang maki isinang ibarit. Kadang 25 hectares jaka bakadan ka residence rate. Club dan nakajong kalawadong club ng he kadang kumashi spa hectares under the jurisdiction ng Tulusnong. Tiyong sumahirap man plan ni spy ni gamay marian manya kun hindi mafia kibuko ang panyap ni kila long bi hiyong long jini ki bandido long show ki dokar ka layap ni sumawat kila ni pin khod ikini bangin ya pin jangame gamay marian bangin ya kam ni jinti do yang pin jot gamay marian ikini gre bishme. Please wait if you took the assistant wrong action. Shot fire if I have to wait.